Abunge Benjamin Washiali, Didmas Barasa, Malulu Ijedi na Dan Wanyama oro hamwe na uria wari seneta wa Kakamega Boni Halwale maugite ati mituki ya narua na muigana wa uria kigina kiragwa mihuko-ini ya andu kiumbe kuma ministry-ini ya ugima wa mwiri ni itumi njiganu cia kuingata ikundi cia kimabũrũri iria ikoretwo igiteithania na ingi na cia tabarĩra ngũrani, makiuga gutiri mundu andu kana ikundi mangienda kuona mbeca ciao ikiurira thi itaguteithia mibango-ini ya uria ibangiirwo. Makiheana ngerekano na thuguri ya indo cia urigitani na matonyo ma kugitira marigitari na aruti angi a wira angi a urigitani, atongoria aya maugite jama ino ya KEMSA yahota kuhaka utongoria wa President Uhuru Kenyatta ndoro na agatiga ngumo njuru ya ungumania na uhuthiri moru wa mbeca cia muingi, imwe ciacio iria ikombetwo ni thirikari kuma honge itiganite na ingi ikaheanwo ni andu a wendi mwega. Kwa hivyo I still remain that Honorable CS Mutahi Kagwe, smell the coffee, swallow your pride and step aside. Minister wa Health anaitwa Mutahi Kagwe kwa sababu pesa imeibiwa akiwa waziri, achukue political responsibility, atoke kwa ofisi ndio upelelezi ifanywe vizuri. Sakata ambayo iko sasa mpaka inji zetu za nje zile zilikuwa zinaleta msaada, mara hii zimesema kwamba hazitaleta tena mpaka hizi pesa ambazo mlipewa mseme zilifanya nini na ziliingia katika mifuko ya nani. Nake mubuga wa Naivasha Jane Kihara augite riri nirio ihinda riega ria kuonania thirikari ya Jubilee ni irahurana na ungumania ta uria ikoretwo ikiuga, na uhoro uyu ndubati kuhingirwo maitho angikorwo ni uhanikite na kigina gia kuhurana na murimu wa COVID-19 igikanywa kagera. Mbeca ikauma European Union, ikauma World Bank, ikauma kwa andu makaheana Jack Ma karehe wacoka gutuika ati indo icio irario ni andu o riria tuwe kurerwo counties itire na marire, itire na gas ino ya oxygen, itire na PPs, itire na ke. Mubuga wa Mwala Vincent Kawaya ni ungi uikitie muhwa ndereti-ini ino akiuria thirikari itikire kurutwo mahitia riria kwahitana na ike mituki gutariria uria kigina gia ciringi bilioni 200 kihuthikite. Kama mjumbe sijaona hani sanitizer ya serikali ambayo nipatia watu yangu. I have not received a single liter. Now and you tell me now tuanze kuimba serikali ya Uhuru Kenyatta iko sawa sawa. How? Hata wakati mgumu wa COVID tunaendelea kuona wizi unaendelea. Tumepata bilioni over 200 billion zimekuliwa na watu. Abunge aya maroria obitha a KEMSA aria mangikorwo mahutanite na njama ino ya ungumania matacokerio ikinya ria watho. Handu-ini ha Inooro TV, njĩtagwo Helen Maina.